Пострел! Yoronandiji rezapasa ni la jotun chena nieto ni seni lore Rusi Ukraine la magi zenzu jebane zonde Yoruji Ukraine la agu tembo ju jejil hage mato rocho na ba mazi dalu chidanga ba ne zonde Yoruji Rusi mangu agu tembo sonjal ha kadun jebi kebo deta Ukraine la rocho nango sondu. We have mobilized the first tranche of windfall profits. Nazi Urusi mangu kadun jezimbi kebo agu tongju juji zamji duru jeyu deta ganani qianxinxi katu Ukraine ji jesong golan dosong tong yu lo jimi jida songbi nan de ngazu yangjia kebo punxinxi Ukraine lan dosong dan xie yu ji jundu. Ukrainian defense industry. By March, we will have the second tranche of the windfall profits. Yoruji Ukraine lan dosong dan gomu deta na Urusi mangu kucho jebari Yoruji de la chimjin genchu kogu xie Moscow reza pubu ni la nyeda dangdu. Zulin jodi jakab danji jang Urusi mangu kadun jebi kebo deta Ukraine la deju la mondu zhong bari. Yini Germany ge dawandi na de Ukraine la rongun do de nyongdu dongje sada jeba dang Germany na America pubi dabi Ukraine la roju jige jakab cheshu aniba de cha bari. The political signal that it sends is devastating. That the biggest Euro na de Ukraine la jebju jige jakab cheshu Germany ge denri taju jeba din junje de hajan sabchen buri dada Urusi mangu gi kebo goju je jindu Ukraine lan dodong gi ngunzi hopde gala nyongdu chimba de ngada ge tansu shiri jinde ju jindu. Suddenly Ukraine funding is cut out of the budget. Jamie ji silon Olive Shaws ge gungi ji neba wola Jamie ge nga ji Ukraine la Jamie jia ji yin xie ne ju jindu. De dang du cong su Euro nandi ji reza pubu ni la soju je kap da dang no sho je kap chu Ukraine la jambe phunde gu ju ji Urusi na ge minbe la togu je men chobi ka dum de chatin je go bi re gu jindu. Adrong thi khang ge sang go ba Heritage Viola ne ta na ni su de phaju gi ni ndu shu ke cherwang min.